Attention TV Smobia Kwaba Edebaso. Kindly subscribe to the channel, follow, like, comment, and share. Eko Facebook and Society Attention TV JH, like, comment, and share. Abusia and Netana Edinsemba community Abutabuntia. It said you be saying what said 10 a year with social media. It said no oil for Abozagain or your Ranka Sana gang. If you say Kamia Quaysene, or the December community at the fair Bozage fund, at the Toto, at the money. Maame Ngege. The first day I met me from godmother no, in that my feel good. You are too low for my standard. You are too low, say me from godmother. You are small girl in front of me. Oh, you are kola in front of me. You get no energy. Uni munyansa, mumi ensa mugwe munyansa night say into sa poto. Munyansa nyina se kontomla ya na ya boto ye poto mo anamoko unyansa te sa kola fufuru bi nkuru insunsu di ni bi me the CEO of Ngege movement nyansa da mitrimu no Ngege ye poni bi ma wa ukon ebebu imuwa mi ensa we they are nothing but wizards. Kwasia we Lucifer Manasi ose ma recordo. Jezebel Delilah ose ma recordo. Osofo abepetre so nkonso entry ono so de ma recordo. Enra me beche mu jimi ye na me dikodu. Inde me what time pa. Ngege onwenim. Ase banfo bese. We chi make up ade to no weni ase nyina ahoho no. Weni apepe, wenim sa potro. Onsenti enti adopete se wo. Kwasia wo size 3 wo Ngege wo size 3 endura wo enum tom enyem na me kan ye endura wo se wo size 3 na me se 39 to 40 wo afene me Ngege me se 39 to 40. Subscribe to Ghana Updates for latest news. To me tia wa pampem e ma wa mem wate hu se shatabando wate Uhun sa nkwa no bie. Uhun sa wife, uhun tietia sa wife, we twitwa apo wate. Hwe bebi e wabatwe bobo, wabatwe. Hwe bebi e sensen. Utimi begina social media na udidi etitru ni ntimi atem. Omo a wosun wale chen wo, e na udi omatem. Unpombo a wo hye size 3. Wona meba kalu in exercise. Am boroba duri monkey. Eyo, social media no se nyansafo ye woso. What's up? Untimi medi intro Ngege. Sha wotiti no height ayedu di hima enye yi, oti se kwedusin. Wotimi kacha mankrado so ye nipa fa. Ngege ufu pono ene amankrado na ntu ebo na chi o. And you fucking know it. Wona wusi wonanya woni oti se truck. Ngege oti se banchi ya shekotokum kukuruwa. Oti se banchi ya shekotokum kukuruwa nindi ni patieti afo atem ba ya bua Ngege nkwa de medi na tem Ngege fa unsa beto wo na me fo me nsa beto ne yehwe ne nsawa ne yehwe ne obbo ne yonko asuma kaka ebesi ni dodom na wo Ngege ne awuti wo betinya be ka che memetena se wo ba be Jupiter paradise ka wo menche na wo ba physical na spiritual ana wo dwu wenum de a kire viewers o ma me bo wati kronfo ba Mimi se ma regretted the first day I met from godmother. Ma figu. When Jimmy simple upon chin, you both two now jina or giant or truthful kronfo. In drona mu se Ngege o ye criminal kasa. Na me baba tremu ni enti ame. In drona mi se Ngege o ye criminal. Mete na me be di kodu. Ndwana mi use Ngege oye anroba oye koronfo oye froster kwasia ba mi po mi mete na me from godmother kwasia sresre 47 me ma acha 150 pounds cash wo wacha ma adeda wasuntoli mu fin wo be fra mi hiani me ma acha wo be fra mi hiani ohun se hwe balo wate ohun basa wate Ngege on santie ntia
Se Santiago shwa, ni patenti ane shwa amem. Subscribe to Ghana Updates for latest news. Kushini ba, kronfo sresrefo bega. Jalefo te sewo. Abuwa ni auti wo, ebusia ben wo beji watum. Ada se Jamaica ni afa wi. Adope. Kwetia, ntia wo be fro bi so etietia kwasia. Wo na wote wo no. Hwe bi a unsa bobo. Ngege, hwe bi a unsa esensen. Kwasia wo unsa nu ahoma so, unsa ndu wardrobe mu. Wo, utibi be jina social media na wudwa wonu. Wo sia bonta. Kwasia. Ode ameba. Ode Sunday me. Okay, muntie. Ni nyina eni. Enyumle. Mi screenshot ni nyina. Endra Ngege se. Oba nyanseni hu ofefo Queen Solomon. Eye mama part Queen Solomon. Ababe make claim bi ntino no Ngege ni be sanity. Na mo de mo hwe ki bi a Ngege be bobo wa. Ono Ngege ni se onyanseni Queen Solomon mama part. Ono Ngege no. Otrufo nka no kwale nche ni viewers da. Yesi media yusu no be ka che ni viewers se odi amankra no ko prison. Anko Siaga. Yesi media yusu no be ka che ni viewers se odi mama part ko prison. Owie na owusu be mpa na da prison. Endura ne madam the Queen Solomon abetia na. Ono no ba be ye claim. Na claim no be ye no, eye ntronko no be di ye. Mimi be di kodu. YouTube for me twa mo prise. Mo ko so subscribe page no. Mo ya guy, YouTube for mo ya guy, wate. YouTube for Yankopon sha mo ya guy. Mo ya guy, mo ma me likes e wo YouTube. Mo ma me likes e wo YouTube. YouTube for my idea. Me twa mo prise. Ngege say the Queen Solomon. Mama part be make claims. Inti onu Ngege no obedi kodu. Ye tie di kodi no. Yeah, Ngege gross kan ko. I'm sorry. Ube wune clear wa. Okay. Muntie. Eni. Oye Nigeria ni. Okay, yate. Ne ho ena me to ade. Na Ghana fo. Ne. Enti. Yeah, ohuni okeka. Most of Otrufu bi akasa ochi break. Otrufu bi okasa ochi break. Mo de muti Ngege kasa butumu se ontumi fa koto nyankwa wa ya mre but still person on play against her. Ngege what's up? Hey yo by force. Ngege by force. Ay aba. entadia me tobi she na me tobi ma enkofo. Na me tobi toma enkofo. Ene Agradaa ti kam le mu say. Okrania mani wo mercies ena de bra me hihye. O si most of Ngege dresses a hihye no. Ono ne se okrani mercies. Tina ane kotene ne ede bae na ha attention TV simakwa.